Ćao svima, danas ćemo pokazati kako skinuti i ubaciti Minecraft, Skyhouse mapu u Minecraft. Dakle, prvo morate imati Minecraft, bez toga džabe vam ovo. Evo, ja ću vam ostaviti ovaj link u opisu videa, da vam ne govori sad, ali ne dužem epizodu. Kliknite download, to će pisat svakome. Ajde ovo, čitavaj se više, bre, ajde bune. Kliknete tu. Samo jedan put kliknete na ovo Skyhouse mapu i kucate ovdje Run. I prvo, evo ja ću opet ukucati šta treba, da nema veze. Kucate posto, ja. I okej. Pojavit će vam se ovako ovo, ništa ne dirate, nego nađete piše tačka Minecraft, uđete tu i tražite da piše Saves ili Saves, kako god, i ovako stavite, prevučete Skyhouse mapu u svoj, ovdje, bilo gdje. Sad izađete iz ovog i ovo stavite ovdje. Tako, sad kako to ubaciti u Minecraft? To je prosto lako jednostavno. Uzmete ovo i samo stavite u Minecraft svijet. Samo vam znači otvara. Ne morate vi ništa da čeprkate i tako to. Evo ukucate ovdje bilo šta. Ja ću to mi je najkraće. Ovdje u Skyhouse ne smijete koristiti čitove. Znači, ja mislim da to ne smije da će vas izbaciti ili tako nešto. Ja mislim da će vas izbaciti, ako koristite čitove ili snimate naprijed, to će biti dosadno. Evo, uđete ovdje, Skyhouse. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Pozdrav svim youtuberima i hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!